Iznimno dragi slušateljice, poštovani slušatelji, zdravi i veseli bili, dobrodošli na Magistralu, emisiju Hrvatskih radija Pule, Zadra, Splita i Glasa Hrvatske. U Splitu za tonskim pultom Vito Jeličić, na vezama je Mario Ilinčić, ja sam Vedran Očašić. U zraku je u Splitu 16, u moru isto 16, iako ne znam koliko vam to koristi kada kažemo more. Možda mi toga gosta koji je upravo sada uletio jer je došao sa jednog od takvih tečajeva, Udruga za edukaciju građana, predsjednik Mate Herceg, naš inženjer ovdje. Mate, zdravi i veseli bili. Zdravi i veseli bili, pozdrav vama i slušateljima. Evo, gospodin Brun ima 74 godine, sve zna o kompjuterima. Kakvi smo mi u Splitu ovdje, je li vi nalazite naše sugrađane koji ne znaju puno toga i žele naučiti? Pa evo, moram priznati od 2012. godine, od kad držimo ove besplatne radionice, možemo reći da se znatno poboljšao, je li, taj status poznavanja informatike, u zadnje vrijeme pametnih telefona. Ne znam kakav je vaš gost u tome, malo ćemo... Sad ćemo, Bruno će nam to sve ispričati, naravno, a vjerojatno. Ali čiji radi internet bankarstvo, znaš? Onda je napredan. Može doći biti mali naš pomoćnik ako želi, slobodno pozivamo ga, jel, na radionicu. Evo, koliko je, do 15 dana u Splitu, što fali? 15 dana, može, 15 dana na Lito. Na Lito, a dobro, nema radionica tada. Pauza je Lito. Nema, nama dolaze turisti, znate, tada nema tu, niko ništa ne radi, nema iPhone-a i svega ostaloga. Sad, pitanje za vas, Mate, je li ljudi kažu dajte, moram vidjeti kako se javiti mojoj kćeri koja je u Americi, ili ima ona druga neka B varijanta, dajte, moram vidjeti šonete. Dakle, osmrtnice za one koje ne znaju. Tako je, upravo sve što ste spomenuli. Do ove godine najpopularniji su bili mediji, upravo to što ste rekli, čitanje dnevnih medija i komunikacija sa svojom rodbinom, ali od ove godine dosta su napredovali, svi žele smartphone, znači pametni telefon Android, jer je lakši i pruža im sve ove usluge. Malo smo tu imali problema što u Hrvatskoj do sad niko nije držao nikakve informatičke radionice na tu temu, pa smo evo... Tablet je bio najmanji uređaj. Tablet je tek i krenuo, tako reći, od prošle godine, tako da smo dosta prilagodili sve naše radionice. 50% radimo Windows, računalo, laptop, ostali 50% radimo pametni telefon. Najstarija osoba koja je bila kod vas? Najstarija osoba je 33. godište. Samo malo da je to izračuna matematika 33. Tamo imamo 67, 77, 84. Tako je. I čak nećete vjerovati, imao sam jednoga sa 83, on iz Makarske putuje redovno s automobilom i dolazi na naše radionice i uporan je. Jedni je problem što zaboravi sve što nauči, ali dobro, trudi se. Da, ali Bruno, vi ste mladac prema ovima. Mislim da. Ali Bruno, se sjećate vi da u našoj knjižnici i čitaonici bio jedan barba od 90 godina koji redovito visio na kompjuterima. Jutro od mrak. Jer je čitaonica grada Pule imala te kurseve za penzionere i par godina već. Što neće i Mate, odnosno obrnuto. Evo, naš Mate ima ovdje. Pa evo, možemo se odmah nadovezati na to. Strah je uistinu glavni i osnovni problem. Krutost ruku, bojazan od svega. Kako dovesti miša na pravu poziciju. Tako je. Ono što ja njima svima prvo kažem, kad se nađu na prvoj radionici, opustite se, ne postoji ono što vi možete pogriješiti da mi ne možemo ispraviti. Svaki današnji uređaj ili tablet ili mobitel ili računalo se može vratiti na tvorničko stanje i krenuti iz početka. Tako da evo, mora objasniti moje djeci, oni ja ne znam uspiju napraviti ništa. Tako je, svi skupa malo dajte poruku u tom smjeru, razbijte im strah i onda puno bolje to krene. I ovo što ste rekli, ovi već koji više puta dolaze, slobodno na njih apelirajte da ove nove uče, jer jedni s drugima kad rade skupa se stvori jedna dobra priča, kasnije nastaju i druženja, ide se kasnije i na kavu i tako. Da, Mateja, jedno pitanje za vas, jer vam dolaze žene domaćice. Zašto ovo pitam? Zato što je moja mama zbog toga naučila raditi na internetu. Kaže, daj, molim te, nauči me kako ću ja doći, di mi je jeftinije, u kojem trgovačkom centru, imali di na pazaru, šta, odnosno na tržnici. Ne samo grad, mi smo dobili nešto i od sponzora i od kao neku vrst nagrade donacija za dosadašnji trud. Od super. Mate, kako vi nabavljate sprave? Pa evo, znači ukupno pet. A moram,
kazati. Puno je toga. 5 godina od kad radimo ove radionice, svaki početak je težak, to će znati moji sugovornici. Treba biti uporan i onda kad misliš odustao svega, ti ljudi ti zapravo daju nekakvu snagu da napraviš, osjećaš se bolje nakon što nekome pomogneš. I evo, tek sad mogu biti iskren, u ovoj godini grad i županija su posebno prepoznali ovaj naš projekt, direktno se javili, voljni smo pomoć, recite što vam treba, i upravo sad u postupku su nabave i sredstva i oprema, tako da evo nadamo se 2018. da će biti ono što se kaže eksplozija edukacije naših građana i u gradu i u županiji. Odlično, poštovani slušatelji, ovo je Magistrala, emisija Hrvatskih radija Pule, Zadra, Splita i Glasa Hrvatske. Pričamo o modernim tehnologijama, a koju koriste naši stariji sugrađani slušatelji. Vraćamo se nakon glazbenog broja. Ja bih vam dao savjet, ako može savjet mojim kolegama koji rade predavanja. Evo jedan primjer. Često sam razmišljao kako im objasniti što je to Wi-Fi mreža, što je ime Wi-Fi mreže. I onda u jednom trenu, kako već dugo to radiš, spušti se na taj njihov nivo i onda kažem sljedeće. Način razmišljanja, da. Uđete u jednu zgradu, vidite prezimena na vratima. To su imena Wi-Fi ili wireless mreže. A nemate ključ. Ključ je lozinka ili šifra ili key password. I sva vrata imaju svoju lozinku. I onda je njima to kliknulo i evo, nakon tog sata svi znaju i kako se zove Wi-Fi mreža, da se može mijenjati ime Wi-Fi mreže, ime ključa i sve. Znači, evo, jednostavno s tom nekom metodom možete... Vidiš, Ana, sad znaš kako se to koristi. To je jedan od primjera kako možemo pristupiti. Moram jednu spomenuti, prije par godina korisnicu u jednoj od ovih... Ne bi se složio. Stvar je u pristupu. Dakle, ovako, muškarci istina glume da sve znaju, ali kad im dosta dobro zaprijetite, ne tu će virus, ne to, znate kako im to u glavi ostane. A ovi muški idu su virusi. Dobro je. Bruno. Što isto ponešto govori i muški Da, pa upravo sam to kazao. Ana je došla na svoje. Podjednako, ajmo biti... Kome će biti i ko će prije, tako je, pa ćemo vidjeti ko će prije što savladati. U svakom slučaju, cilj ove emisije bio je promocija među starijoj populacijom novih tehnologija, ali ja vjerujem da ne treba prevelike jer su shvatili prednosti, otkrili su jedan cijeli novi svijet. Bruno, rađe briškuli trešetu ili ispred kompjutera sada? Jedno i drugo. Ali zbog... Upravo što je kolega naglasio,